Гостин во утрински брифинг е основачот на Дивље јагоде, господинот Зеле Липовача. Dobro jutro. Dobro doјдовте во утрински брифинг. Pa evo, hvala na pozivu. Doduše, moram biti iskren. Ovo baš nije vrijeme za rock'n'roll ovako u 8 ujutro. Pa може би ali je okej. А може би едно од најубавите утра е кога се будиме со баш звучен рок-н-рол по нашите дома. Pa dobro, ako je tako, onda Pravite rockeri znate. nećemo. Pa, ja sam uvijek radio stvari koje drugi ili ne znaju ili ne mogu, jel? Onda sam ja to radio, pa i ovako ovo ujutro. Sad svi spavaju ovi koji se bave rock'n'rollom, negdje do 11-12. Меѓутоа, да, ќе имаат прилика да слушнат. Господине Зеле, вие сте овде за да го промовирате новиот албум на Дивља јагода и символично новиот албум наречен е, барем јас препознав некаква символика, наречен е Jukebox. Нешто што ќе рече дека се работи за една музичка кутија каде што по своја желба ќе ги најдете најубавите хитови. Во Jukebox има микс на она што е Дивља јагода од минатото и она што е ново. Pa možda je važno da kažem, ovaj album, znači za ovih prvi 40 godina je nekako jubilarni album i drugačiji od svih ostali, jel? Makedonci znaju prilično te moje pjesme i te albumi jer postoji publika koja voli Divlje jagode. Pa ja sam u stvari htio sve te ovih 40 godina, jel? Sve te pjesme, sve te uspomene, sve to što smo doživjeli na koncertima, sve ono čega se publika sjeća, sve ono što oni vole, ja sam htio negdje staviti. Da to bude na jednom mjestu, pa da to nekako bude obilježio ovih prvi 40 godina i onda sam se sjetio Jukeboxa, jel? Znam da u Jukebox puno toga stane i onda sam ja to sve stavio u taj Jukebox, onda smo tako nazvali Jukebox je u stvari jedna metafora za to sve što se u prošlosti događalo. Ono što je najvažnije da taj naš brod, ta lađa Divlje jagode i dalje plovi, jel? Tako da, naravno, 40 godina je i puno, jako puno zvuči za jedan bend, jer kad smo mi krenuli na početku nekad davno, da je meni neko rekao da će Divlje jagode trajati više od 10 godina, ja bih mislio da je lud. A da ne kažem 20 ili 40 godina. Tako da, ja iskreno, ja smatram da sam ovih prvi 40 godina bio na odmoru. Jer to što radim, ja to volim, ja volim gitaru, volim muziku. To je moje prirodno stanje, tako da nema nekog zamora materijala, idemo dalje, sve je okej. Свесен ли сте за тоа колку гитаристи своите први акорди ги направиле, например, со Криво е море? Една од култните песни на Дивље јагоде. Pa moram biti iskren, i jesam, ali i nisam. Ne znam sve, jer ja kad posjećujem, ne znam, Skoplje, Beograd, Zagreb, Sarajevo, pa i puno šire, onda ljudi prilaze, jel? Onda ljudi prilaze i kažu, osjećaš se ti, ja sam se zaljubio uz Jedina moja, ja sam se zaljubio uz Krivo je more, ja sam se rastavio uz neku pjesmu. Tako da, danas ja mislim nakon priličnog broja godina, ja mislim da su baš Krivo je more i Jedina moja su nekako stvar opće kulture. Tako mislim. da. I to je u stvari svi ovi albumi koji veliki broj albuma smo prodali. Mi smo prodali nekoliko miliona albuma i to je sve okej. To je dio tog kolorita, to je dio mog posla i tako dalje. Ali mislim da je neko veliko hvala ili neka zahvala je baš to što si ti rekao. Kad te ljudi sretnu i kad kažu da je dio njihovog života neke od pjesama Divlje jagode. Da su to pjesme one koje mogu, i to je najvažnije u cijeloj priči. U cijeloj priči koja traje 40 godina nije važan broj godina. Sad mi nešto obilježavamo 20, 30, 50, nema veze, ili broj albuma. Samo je važno da li na tim albumima postoje pjesme koje neko voli.
koji se neko sjeća i koji uvijek pjesme koje mogu pobuditi emociju. Ki ostane zabeležena bezvremenski. Da. Tako da ako postoje takve pjesme, onda ima smisla slaviti neki broj godina. Ako ne postoje pjesme koje ljudi vole, ako ne postoje to što te pjesme na koje se ljudi uvijek vraćaju i uvijek ih mogu slušati, a to su te neke pjesme, da nije nabrajamo, Motori, Krivo je more, Zauvijek tvoj i tako dalje. To се песни кои што ги слушаме на речиси сите рок свирки барем кога се работи во Македонија низ некои од дискотеките каде што настапуваат рок бендови кои што свират XU или генерално рок музика, тоа се неизбежни numeri кои што... Pa definitivno, znači, Divlje jagode su nekako pravi rock band, znači, taj neki čvrsti rock, jel? Ali s druge strane, Divlje jagode imaju te balade koje su nekako isto tako neki dale pečet. Znači, kad se kaže Divlje jagode, onda se misli na baš taj rock, ali se većina publike misli baš na te balade tipa Ne želiš kraj, Zauvijek tvoj, Krivo je more. Tako da je to jedan vjerovatno miks, neki solidno izbalansiran, dobro izbalansiran miks, pa tako ja mislim. Kako se opstanува на сцена 40 години? Менување на својот начин на творење или пробивање некои нови идеи? To je dobro pitanje. Kako svirati, odnosno biti na sceni duže od 10, 20, da ne kažem 40 godina. Nema škole, nema formule, nema nekog čarobnog štapića pa kažeš ja ću sad svirati 40 godina. Jednostavno, ako imaš bend, jako je važno, znači glavna stvar je da neko bude lider, da neko bude neki šef, da neko zna kud taj brod, kud taj bend treba ići, da bude da uvijek bude vizionar i naravno da podnese i sav rizik, tako dalje. Ali ključno da bi bend trajao, ajmo reći, više od 10-20 godina, ključne su pjesme. Znači, opet se vraćamo na pjesme. Ako postoje te pjesme koje su kao singlovi, što ima više tih singlova, što ima više pjesama koje su, ajmo reći da se to zove hit, jel? Onda bend toliko traje. Bez pjesama jednostavno dolazi do prestanka rada benda. Naravno, u sve druge stvari, mislim. To nije baš tako jednostavno. To je ovako jednostavno kad pričam, ali u stvarnosti je komplicirano. Кратко е времето во утрински брифинг за тема музика, особено што таму може да пополниме и цел ден. Кога е во прашање Дивле јагоде, кога е во прашање човека кој што сте вие 40 години на музичката сцена, но бидејќи ние сме своевиден утрински информатор, еден сервис, која е агендата за денес? Дали ќе имате блиски средби со граѓаните или каде може да ве најдат денес? Сите оние фанови на Дивле јагоде. Nisam baš shvatio pitanje šta za danas. Вашата посета денеска во Скопје е со цел, да. Pa da, mi smo u stvari krenuli prije nekakvih 10-ak dana da promoviramo ovaj album. Album je nedavno izišao i bili smo prvo u Zagreb, pa onda Beograd. Prije 2 dana smo bili u Sarajevu i onda naravno ja sam insistirao da to bude i Skoplje. Nećemo baš sve obići, to je Zagreb, Beograd, Novi Sad, Sarajevo i Skoplje. Skoplje iz razloga što ja znam da postoji publika u Makedoniji, znam da ljudi znaju pjesme, znam da vole Divlje jagode i to je nekako neki moj dug, da dođem tu A inače ja dolazim u Skopje onako prilično često, iako još nisam makedonski naučio, ali... Се разбираме ние од овие простори. Se razumijemo. Ви благодарам што одвоивте време, што бевте гостин во утрински брифинг. Ми беше особена чест, иако пак ќе кажам, кога е музиката во прашање, кога Дивле јагоде се во прашање, има уште многу што да се зборува.